Petaka MP election Hajar Afsar. Pada ni nilalis katukan ni ki mangtrekam, pada nasi pulih katukan ni ki mat ki badangkam. Dikarkum kini kamang trekam berbelambang dah ke parti. Hidup ni ban dekren ya kajing sencar kebalarkam. Nanta kesencar pajba kajing bom syak siliang imlak salang ke alur ke pulih putih. Nanta hidon ru alur ke artikel 371 dan nilai sepatnya puai baka 6 schedule. Hidon kimat kibang ini keren alur ke polisi penroy yaki tan haput. Nanta kajing penmi boarding karep karyang. Nanta susu ru alur ke mariang hanging hidon ki point A B bat K A B bat K. Nanta ke point kedon ke BD bat kajing ya kerja kaput bat ke asam. Nanta kajing bahak benta kerpang jikam kijam. Kajing kendrai ki drugs ke uniform civil code dan ke UCC kaktin ketelit pada hari ngelak ban kedeu sepang kajing pedrung lo kaktin kasih harga kredit berpraj ka riti sensia ke India lan ka schedule nanta kika medekai lan sports nanta ke inline permit ILP ke citizenship amendment act arja ka kendai dan ke CAA ke bangtip nanta ke dondu alo ke koi kakhia kedon kamat abede bagi surok bakilat pathai jingtip nanta hakjaka lingsun hakjaka yang lingsun kaba ngitip ke airport nanta kajing persya yang jingti uranium kajing persya yang kajing tray yang kalin tirel hakilum kasih jahils nanta nak tak badon jiduna ke kotmet bat berbudin yang jing petrikam ki skim jong kesulkar pedeng kini kini kimat kiba ke parti kasasiam hak kum ki mang terekam hak ni ga MP election Hajar Afsar bersibuk.